Abronye DC one Kennedyagyapong oma crash ewo MPP Thanksgiving tour ekoso no oma crash na obi a ejire na adwene akire na nyonko saa nso na eye Reverend Opambo yes ono nso ababe kasa atia eye Abronye one Kennedyagyapong ewo ensem a ekoso ewo mumienu entamu no ne nyina eye 2024 election a ekoso a NPP edi nto poto no abusunya AGYAPONG kwabi media so message say subscribe na wa share wa like na wa tell notification bell amai owie nso a na wa share ato other platforms so amai say yeba crash ya akoso between Abronye one Kennedyagyapong no Abronye chiremu a 2024 election na ye call ya MPP edi nto no nkrofo bi arrogant a nsem bi omokan ye eno ene lead MPP call opposition ene nkrofo nsem bi a omokan ye during campaigning time no eno ene di MPP akọ opposition na sanke ente saa anke NPP betumi den akọ power beam yes Abronye akire nsemu ama nkrofo bi nso adwa line ewo abra na Abronye kasa no nkrofo bi nso adwaye na yentie de Abronye ka ye yewie bi kwakotie Kennedyagyapong ono nso ne nsem a ono nso ode tudwa ewo abra Abronye kasa wie no ewo this side arrogance and the dear duru baby a yeduri raging ha mo say me 2 me 9 ko single constituency akwa kachiro obi say yanto aba ma candidate me mu wuye mo amene mo tena da mo kura di mo say me fro obi say to aba ma particular candidate but the binum de me din ko ye campaign wie ye no omo wie ye no na o ma konkran Abronye no na agiba omia campaign ayere ba no kura ne say omo ba mo ho campaign omo say Abronye na soma mo omo say Abronye na soma say ye meye campaign ko me boa yesa mo di ho adanse ye say ma miema no amfro obia sa nkrofo no so omo ye sa di me din ba ayere tena omo beba mo ho but this time no omo ye ma me buafu na mom mo obi nkodi obi atem ukodi do obi atem wie na so wia wo se yankoye a unity I mean say unity no ayi mo ana mu kreti Professor Makwe report o se ye kwa abato a ensema ye ka no eno na no andisi fo ye den eyusutie na mom wo ya propaganda no obi be yi ano dia entna social media say wo di ni panatem na wia wa bakasa memfa wadamfo after say Abronye DC kasa wie ye no eho na jinjai Kennedyagyapong eno no so ede ne nsemi betu dwa se no no de o kan se sankenye party ayeti a ankankrofo bi kura entumi mben no ankankrofo bi kura mpo entumi emme plan nchen kura enka ensem bi all because of party entira enunti na nkrofo bi anya chance ekasa bahat ekasa unnecessary talk what you say awusia Kennedy akasa na yentie de Kennedy o kan yewi a ye be kwakotie Reverend Opambo ono so message a ode ma Kennedyagyapong one Abronye DC media I'm telling you the truth obi anye be man obia but party nti enipa bi tumi kasa te so omo member omo nye member e ba contribution si yen sika omo tumi be mu kosesere and they talk as if the whole world is for them. It's not for them. And yet, some of them cannot even speak the way they speak. Because I'm fear kura ufari. If you are talking now, I'm baron be too long. You see, your panokura, Mumianka, I will not respect you. But may respond to anybody, and yes, I can show down. Enipa bi akoma wosoro ekasa ye pememo party no dia nkomo ye ma minisa wo sika minsire sika mo ye fo promotion mu dibi kasa kokugudro so ne anye sika fo please who born dog number to me atoku anyhow who born dog number to me atoku anyhow kukuru sisi ya yadu ni sono
Abusua Kennedy na ni abre o hwe de wa Kennedy o kasa na otumi say Abronye nsem o kan ye no aginja no like akoni muntu o say ono so eka bi e mamanfo hu say nkofo bi wo party ni mu a sebe omo ni hwe e wo party ni mu abusua MPP this year na emu ayedin se me se so mo njai sa ensem na omo tura ma omo ho na omo tete hwa na MPP akọ NDC akọ 8 years bi se MPP fo a make decision bi ye omo anhwehwe omo kasa ye ene kasa fi omo ka atieti omo ho na esan so de omo be koyere opposition bi market on the wall what you say abusia after say this drama we course no eye Reverend Opambo yes ono so Reverend yes ono so oba be kan sem bi akire omo mienu any MPP party na nkasa yentie de ono so okay ma MPP but opposition parties say I am micro minority for no yeah odi for part asem kese esi omo ntem e opo no aha for region but abuna friends Abronye so yes so honorable Abronye so yes okay na ono honorable Abronye e chewa no pay Abronye ono so na asem na to no prophet sir ono ankasa adi asema ono ye MPP regional chairman e obo no half for yeah na prophet pacho Thanksgiving to amokoyi ana pacho omo sa se na moko a empenifo ba bi e mo bi a mic e mo bi aka ne nsem na aseda bi e wo bi aso ode ama aseda ne yeda na prophet aseda na wi atwede enya asem ketwa ade na esi yententem tamko prophet be pacho wada ruma onobo abo yes on mic mu na oso mic mu ana no so ka bi tu aso se a hand tiny chair e wo MPP mu no na de omko opposition na opposition no omko no according to report and patroma ye na ababonte ne kire se eye ensemu a ebra no mo ye internal campaign no eno mo pe flag bearer ebi so pe MPs no ensemu mo bi ni mo kan ye no eno na NDC fo gina so kase pa de ye campaign enti obi me kata nani e megina bonti ni di ni patam nwie na oyi a osase me namfo eno de ye sa asumdie no emfa kwam na prophet be patel said na esi kono o tufu se atemnedie nyina o munyai na o medi atabu nwie esa me pra asumdie wa kire asumdie atemnedie kire no asumdie basa na ese na nyi e the prophet patel o kasa nyina no na me patel honorable Kennedyagyapong ono so te wo honorable akompreko me patel na koma no asase na ehuru na honorable so mike mu a ono so who born dog party na da ho no sabi obi etimi nkasa ne boso sa prophet who born dog na sa babu no ha for it who born dog no asa ba bi prophet pie pro ha for it no obi anyi so amane say elephant born dog prophet I just said pie ho who born dog say one abo Abronye ana pato obi kasa ne boso o masa ka who born dog bi pato pie ho eish na sabi aso at elephant wante pato elephant em say samre no wakakra oh akakra mo kujuru no okay eti prophet me pato who born dog say obi timi so mike mo kasa ne boso nsem sa na se benya asumdie ne ye pa anka nipa bi ti se bi no betima kura mike aka mo boso nsem sa se bi ye ka memma kura wo MPP mu a ebi mu ni kabra mo ye ma e ba se yi sika se fa mo party a ye hunu bi a e ba se ye kasa rofofa na enipa kura mike ye hu omo ne ye hu omo ahiafo kam obobo so nsem na wo hia ni kura no wo timi ka boso asem na onu sikani ana ketimi nka boso asem na se benya sudie no mo pa aka obi okura mic a no ka boso asem sa onu ani fie kura kasa di par ko timi mura ho who bondo se okura mic na wo talk rubbish aye me timi nka hwe ho na enya sudie no mo pa akobama ni so down wo ha enya hwe me o ma sem de besi me ka thank you town o mo ko mo nko prophet so we thank you na bia no thank you na thank you no bia se hu musu ban hwe musu ma me de da wase prophet enu kwa na esa men san to abama mbiem na sa onto ma me asia na me de ba se anete enti no me ni bibia me ka fa ho Erade age Ghana o thank you to enye say ye kase ye koku a kire Ghana fo no aseda kwa edi da Ghana fo ase prophet ana ada ne ntokwa no ana ada ne ntokwa ne se ba se ye koku dia ene ke bedanse kan twen ene this is soldier for call na prophet na me bisa se wada horoma no we ye ba camera so mponi a omo nyina nim se camera si omo mponi
And they go see Krana, Baku free hotel, one on Kobe Pia president at watching former president. And the enemy you see here. Prophet, and they did not come and national India. Radia Ghana. Ghana. Come a man is Sabedi or Munsem you more. Great horror movie. When you're mere chastity. Abusia opan bo so de nsem atodwa. Na da bia ka se ano na ye de kasa no ya ye nto ye bo ase. Obi kasa ena mi we eno no e de kwanfa. Ha? Ena matoka ama ebi mu opality ma eno so e de abusia. Aha ena me de obesi. Message so be subscribe na wa share. Na wa ja o comment. Ewo comment section ho amaye. Eno ene hia ye pa. Kete wo se enye dodo no nwura. Macrao. Bye bye.